Thiko ni ya 17 mweri ani wa 11 mwaka wa 2023 ni mwaka wa kwati we ukiri mwega ni mwaka wa kwati we ukiri thayo na ni ndagikarira giti giki netha ngoro gigutwara kana ngoro gikumenyithia maria andiki aitu magitinda kana maria matumathire kwa ihinda riri no mbere diary tabeta mukire mamwe wa maria tukuhariririe. Mamwe wa maria tukuhariririe ni ati maji yameanza kuingia na tayari yameingia katika kijiji cha Sogal, na sasa hivi tunatarajia kwamba pengine usiku wa leo yataingia katika sehemu ya Ongonyo. Makiria ma Bamiri 10 Tana Delta gukore Kaunti-Ini ya Tana River utigwa mataina wa ikaro thutha wake gukua nyumba ciao. Wito wangu ni wakulima wachukue jukumu, wapande mimea ambaye inafanya kwa haraka na inachukua muda mfupi, kwa sababu kwa njia hiyo ukuaji wa chakula kwa wingi inaweza patikana katika kaunti hii na nchi yetu. Gavana wa West Pokot wekira mitaratara ya kurwa na ngaragu. The application dated 16th November 2023 is hereby allowed and the respondent will be detained for 10 days at Rioma Police Station to allow further investigations. Nake mũndũrũme mwe ukinye igoti-inĩ kaunti-inĩ ya Gĩthii thutha wa kũraga bamĩrĩ ya Mohoro wa nyina. Haya mau no matemona gitio kinene njitakiria ngumenyithia mau na mangĩ maingĩ na njĩra nyandanduku kwa getika wa boy wa jauna no korwo giturumirira mwana wa YouTube ari Muthingi TV na mwana wa Facebook ari Muthingi TV okorwo kirorera Gikunjuro kia Mohoro tukiambiriria kana aikari a Tana Delta ni mathi na mbere gutara hadhara ukore Kaunti-Ini ya River thutha wa nyumba ciao ukorwo cikuo ni muiyuro wa mai wa mbura kana mai marehetwo ni mbura irathi na mbere kura guko ofururi-ini guruhogorigana ruhoge rutune marotongoretio ni mundu gwetwo Hassan Musa ni moretio makorwo magitikira gukorwo magithamira kuria gutakire na muiyuro uyu wa mai. Kufikia leo habari ambayo tuko nao ni kwamba zaidi ya familia 11,000 zimeathirika katika Tana River, lakini namba hii huenda ikaongezeka siku mbili zinazokuja, kwa sababu hiyo ni namba ambayo sana inazungumzia Tana North, lakini hatujapata namba ya Tana Delta. Ikiwa watu wataweza kuhama siku ya kesho, basi namba hii huenda ikaongezeka maradufu ya hiyo namba ambayo tunaizungumzia. Kufika hapa inakuwa ni tatizo, kwa sababu hata sisi tumeweza kuja na boti mpaka kufikia hapa, na kutoka hapa inabidi tena utembee katika matope na maji ili uweze kupata hiyo boti. Kwa hiyo kutokana na ongezeko la maji kila kuchao, tunahofu kwamba huenda kijiji hichi kufikia leo usiku pengine kikazingirwa na maji kabisa. Kwa hiyo hapa bado kuna watu wazima kama 5 na watoto wasiopungua 6. Kwa hiyo tunawarai kwamba waweze kutoka ili waweze kuokoa maisha yao. Leo maji yameanza kuingia na tayari yameingia katika kijiji cha Sogal, na sasa hivi tunatarajia kwamba pengine usiku wa leo yataingia katika sehemu ya Ongonyo. Na Ongonyo ndio kijiji ambacho kina watu zaidi, familia zaidi ya 220 ama 30 hapo. Sasa tatizo lioko hapo ni kwamba mashamba yameingia maji, kwa hiyo hawa watu wamepoteza rasilimali yao muhimu ikiwemo vyakula na uwezo wao wa kuweza kuzalisha tena, kwa sababu kuzalisha chakula tena, kwa sababu mashamba yao yote kwa sasa hivi yamevamiwa na yameingiwa na maji. Lakini pia kuna tatizo ambalo tunalitarajia pengine litakuwa katika sehemu hii, wanachota kwenye mto huu ambao mto huu uchafu wote sasa hivi, na hiyo huenda ikaleta madhara katika sehemu hii. Lakini pia tatizo jingine ni kwamba bado wengine wako katika sehemu hii ya Ongonyo hawajatoka na maji yanazidi kuongezeka. Familia 230 hazijatoka mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tumewahimiza watoke, lakini wanasema kwamba wana matatizo ya vifaa vya kuweza kufanya pale wanapohamia wataweza kupata tonobari ama waweza kupata mosquito nets na all that. Sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tumewaahidi kwamba iwapo wataweza kutoka katika sehemu hii na waende sehemu nyingine, basi tutaweza kuwapatia vifaa hivyo kufikia kesho, na ni matumaini yetu kwamba watasikiza wito huo wa kuweza kutoka ili waweze kupata huduma hii ambayo itaweza kuokoa maisha yao. Tafadhali sana kama serikali wetu wa area tusaidiwe, kama hii
Shirika ya Msalaba Mwekundu ametutembelea, imeokoa maisha yetu, ameokoa maisha ya watoto wetu, na tunaomba serikali wetu hatukumbuke tuko wapi. Alex Migosi noriokire na ukoro wa miaka 27 ni aguthie na mbere kuhoria curo ceceni-ini ya borithi oririo thuthuria urathie na mbere ni kuria erikanite ati na ikorwo akiuraga mutumia wa muru wa nyina na ciana ciake 2. Migosi eritwo ndaikorwo akirekererio nginya thiku 10 ithire kuona ati ona akorwo akirekererio kurerikana muturire wake ukiri hatikaini. Prosecution, perhaps. Proceed. Community with killing. Yes. Secondly, Your Honor, we have not conducted mental assessment. These are the orders of the court. I have taken note of the application made by the prosecution, including those of the respondent. The court notes that even though Article 49(1)(h) of the Constitution provides for the grant of bail and bond, the same is not absolute, and this is such a scenario. To this end, and in the interest of the respondent, the court is inclined to grant the prosecution the days it requires to conduct its investigations. The order of detention will not in any way prejudice the respondent, who actually surrendered himself to the police. Therefore, the application dated 16th November 2023 is hereby allowed, and the respondent will be detained for 10 days at Rioma Police Station to allow further investigations. Miscellaneous application number 305 of 2023, Lucas Omo Odoyo. Haya tugitigana na icio arimi a mahua ma Perithram kana niyo Beniko magukorwo marimo wa arimi aria magukorwo makigunika na njira nene ithutha wa ngirimiti yanyitaniri wa biacara gatagati ga bururi wa Kenya na bururi wa America itongorete kana ire kurongoreria maciaro ma urimi guku kana ire gukorwo ikiongerera maciaro ma urimi guku bururi-ini. Ngirimiti ino ikuguna arimi makiria ma 90,000 aria makoheo kandarathi ni kambuni ya Kentagra Biotechnology Holding kuringana na bururi wa America. Mundu gutomego Whiteman akiaria hindi ya kigomano kia wigithia gia county kuma kana gia kiria kirari Kaunti-Ini ya Nakuru kiria gira ikuru ikihanika mwena wa Naivasha. A list of the different areas, but I don't see. What I think is among the first of its kind investment conferences in Nakuru, which is bringing together investors and companies and opportunities that exist here. And there are very real opportunities and real companies that are looking for investment and looking for ways to grow their business here. And in my view, this is all about creating good jobs. Good jobs in new sectors, some jobs in old sectors like pyrethrum that the governor is bringing back, like potatoes that the governor is bringing back. So delighted to be of help and, delighted that she is telling the story of Nakuru. Yes, well, there is a new company called Kentegra, which is an American company. Kentegra stands for Kenya Integrity. And they have just announced and have broken ground on a pyrethrum manufacturing facility here. I think they've recruited about 8,000 or 9,000 farmers.
And each of those farmers employs about 9 people to pick pyrethrum, mostly women, and they buy directly from the farmers every 2 weeks. They weigh the flowers, they pay them right there in cash, and those goes to support school fees and feed families. And I think it's been a big success. I'll let you comment, but they're trying to recruit 90,000 farmers across Kenya, and I know you want a big share of that. Right. Actually, it's what back in the 80s, most of the families really, especially in this county, educated or put their kids through school using pyrethrum, right? And then for a time there, from the 90s to the 2000s and all that, it kind of died slowly. But working very closely with Kentegra, they've done a wonderful job in the county. They've contracted a lot of farmers, almost 9,000 now. And we want to make sure Nakuru gets a big share, because if you recall, most of the pyrethrum Kenya was the leading exporter of pyrethrum in the world. And out of that pyrethrum, 80% came from Nakuru County. So we want to take ourselves back there, and you really can see how much it changes the lives of our farmers. And this is small-scale farmers at that. So we did come out here with the ambassador about 6 months ago, maybe. And so all those opportunities. Atugithie na mbere turike nginya kuria kaunti-ini ya Kirinyaga kuria arimi kuma kaunti-ini ino akorwo makigunika na njira nene kumana na makinya maria matacukitio ni thirikari ya kaunti ino hari kuhura njeki ikundi cia arimi tiganite thiini wa matura. Gavana wa iguru ni arugoritie thathaiti ya arimi o wadi ithondeketwo ni ikundi cia arimi makoretwo rungu rwa tabarĩra ya wezesha Kirinyaga na riu marihota gutwara magetha mao iganda-ini iria irakwo mwena wa Sagana. Tore mwandiki witu wa Mbui wa Maina aratariria. Urimi kaunti-ini ya Kirinyaga ni uthiete na mbere na kugacirithio o ni kumana na makinya maria matacukitio ni thirikari ya kaunti ino kugerera tabarĩra ya wezesha Kirinyaga kuria ikundi cia arimi ikoretwo ikihurwo njeki hari urimi wa indo itiganite ta nyanya, thamaki, ng'ombe na mbũri cia iria, makorobia, nguruwe na urimi wa njuki. Niguo ng'ombe citu ciambirie kuongerera iria kuma 2.5 liters to 5 or to 7.5. We started 3 years ago. Avocado value chains kwena rere umaragetha. Arato abere seedlings at the beginning. Arimi Makiria ma 1,000 ni amwe ya aria meandikithĩtie na thathaitĩ ici 20 kuria gwa kahinda gaka mena muthitho wa muigana wa ciringi mirioni 2.9. Ni ndeto ikenereirwo ni arimi makiuga ati rungu rwa mubango wa wezesha Kirinyaga ni magunikite na njira nene na riu mari na thathaiti iria ikumahotithia kwendia magetha mao. Na arimi othe acio magwetwo wa kabere ni tukenete muno makiria mamino wa miaka igana na ndarabanda mikondo bia by the way miaka igana na ranjiraga anjitaga ndadi ni kwenda kwigona mwatu ukamenyagirira ngamwira mami ngamenyagirira tundu kamake na ni undu ni marakena ni wira uria murute na wira ucio wothe urarutwo ni undu wa murimi niguo ukorwo baria urari uthie bandu bangi begeiga na utue bandu banene muno batukinyete. Gavana ni wa iguru ni arugoritie thathaiti 20 cia arimi iria igukorwo ikinyitirira murimi matura-ini oho na kumahotithia gutwara magetha mao iganda-ini iria irakwo mwena wa Thagana. Towards our farmers' economic empowerment as we launch 20 ward-based multi-value chain farmers circle in Kirinyaga. Kuringana na gavana wa iguru o wadi igukorwo na thathaiti cia arimi iria ithondeketwo kuma kuri ikundi cia arimi. Each of the 20 wards will have one circle comprised of members drawn from the farmers group that we have been supporting through the Wezesha Kirinyaga program. Ihinda-ini o riu ikundi cia arimi ni ciamukirite ciringi mirioni 42.5 amwe na macini iria marihuthagira niguo kugacirithia urimi wao. We are also today issuing a check worth 42.54 million to 204 farmers groups to enable them increase production and productivity in the various Wezesha value chain projects. Today we are giving each of these circles a desktop computer, which are there, that is installed with relevant operating systems as well as a printer. Waiguru ugite ati
thothaitĩ ici nĩ ikugunĩka na iganda iria irakwo mwena wa Thagana, amu gũkũ nĩkuo marĩtwara magetha mao na mũrĩmi akahota kwĩyonera mbeca cia gwĩkũria ũtũũro-inĩ wake. Mwena wa industrialization nĩ ũndũ ndũngĩambĩrĩria factory ũtarĩ na kĩndũ gĩtagwo raw material. Atongoria kaunti-inĩ ĩno matongoretio nĩ mũtongoria wa arĩngĩ mbunge-inĩ ya Kirinyaga Daniel Mũrĩithi nĩ matũgĩrĩtie wĩra ũrĩa ũrarutwo nĩ thirikari ya kaunti ĩno, makiuga rĩu ũrĩmi nĩ ũkũgacĩra. Ngĩenda kuga atĩrĩrĩ, Madam Excellency, wĩra ũrĩa ũrutĩte we cannot take it for granted. Nĩ tũkenete na nĩkĩo memba rĩrĩa marokire kwandĩkithio farmers rĩrĩa marokire gũtarwa, people are so positive kubia na details ciao tondũ nĩ marona wĩra mwega ũrĩa ũraruta na nĩ maramenya indo icio ciothe ũracaria nĩguo magĩe nĩ weũ ũgũtũma matetheke na handũ-inĩ ha Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Haya, ngatho cia mwanya Wambui wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo. Anakuma kaunti ĩyo ya Kirinyaga nĩyo ĩragĩkorwo ĩgĩtũhe kanya gaitũ ka mbere ga gũkorwo tũgĩikĩria twakorwo gĩthiĩ kũraihu kuona atĩ nĩ ndĩracokereria na mangĩ maingĩ gũkũ arĩ kwa Mũthingi TV. Uri mũrĩmi mũnini na nĩ ũrabatara ngwatanĩro na nyũmba ya Mohoro, ihinda nĩ rĩrĩ, amu Mũthingi TV nĩ ĩrakũhe mweke wa kwanĩrĩrithia kĩmenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tũhũrĩre thimũ kũgerera 0777-572-358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe, amu ndũgũ nĩ makinya. Gĩbindi nĩ mũrĩmi mũramati na niĩ Njoroge, na hĩndĩ ciothe ngwĩraga njũkaga gũgũbundithia maũndũ megiĩ ũrĩmi. Na taririkana tũragũbundithia ũrĩmi wa mbembe, tũgabundithia ũigi wa ng'ombe, ũigi wa ngũkũ, ũigi wa mbũri na maũndũ mothe mahana ũrĩmi. Hĩndĩ ciothe ũngĩkenda kũruta ũrĩmi kana kũruta wĩra wa ũrĩmi ũrĩa ũrakũrehera mbeca, ririkanaga gũtirĩ mũndũ ũngĩ Kenya ng'ima ũngĩgũbundithia ũrĩmi tiga Njoroge. Na ũmũthĩ ndĩrakwĩra ũmũthĩ nĩ hĩndĩ ĩrĩa ũgũthomera, na kumikana gĩbindi gĩkĩ gĩgokaga kũrĩ we o Jumamothi thaa 8, Jumamothi thaa 8 thĩinĩ wa Mũthingi TV. Wĩthomere, wĩonere na ũhĩge na ũrĩmi. Ririkana gĩbindi nĩkĩ? Mũrĩmi Muramati. We are happy and delighted that Soya Awards are turning 18. This year we have 10 categories as follows. There's a sportsman, sportswoman, team women, sports team men, most promising boy, most promising girl, sports person with disability man, sports person with disability woman, coach of the year and Hall of Fame. And this is the only award platform that actually focuses on sportsmen from a grassroots level to the highest level. And mine is first and foremost to thank all the sponsors, Safaricom, Lotto Foundation. We are happy to be associated with Lotto. You remember last year we had a lot of difficulties even giving awards, and I think such sponsorship goes a long way to cover a lot of things. And the theme is very apt. We're moving from resilience to restoration. So this year we are hoping that we will go back to being a sporting country that we are. Thank you for your help. Together, we are changing lives.
na nituracokereria gukore kwa Muthingi TV gikiri kunjoro gitu kia Mohoro ndathi na mbere kumenyithira bururi ugikarite turacokereria thirikari ya Pokot ni ambiriirie mubango wa kiriu wa gukuria urimi wa irio ota hamwe na mahiu itanya ria wari kuhotomia wagi wa irio mwena uyu kuringana na Governor Simon Kachapin. Mubango uyu gutwarithio na mbere no kwa mahinda maria turi o hamwe na kahinda ka irio gukura na ihenya niguo kuona arimi niguo uteithio munene kuri ukuria wa bururi. Ya maonyesho hii ya kilimo ni kufunza wakulima wetu njia mbalimbali ya kuweza kugusa kilimo, kwa sababu tunajua dunia sasa inaenda mbio na kuna teknolojia ambayo imekuja ambayo lazima wakulima wetu waende na mtindo wa kisasa. Kwa hiyo nafikiri wito wangu kwa wakulima wa West Pokot waweze kuelekea vile kilimo ya kisasa na teknolojia ya kisasa, na unaona kuna vyakula hasa ambaye inafanya kwa sehemu kame ambaye inawezafanya sana vizuri. Tumeonyesha mbegu ya kila aina ambaye inawezafanya vizuri sana kwa sehemu kubwa ya West Pokot. Kwa hivyo wito wangu ni wakulima wachukue jukumu, wapande mimea. Januari mwezi wa pili tuwe tumeweza kuvuna vyakula kwa wingi. Hiyo ndio wito wangu kwa wakulima wa West Pokot. Na tumejionea vile wakulima wengi kupitia teknolojia ya kisasa ama mbinu ya kisasa wanaweza kuza mimea ambaye inakuwa kwa haraka na tena iko na usito mwingi sana. Na tugatigana na icio imwana mugwanja ni neanitwo kuri athuri a kiama njoro gukore Kaunti-Ini ya Nakuru niguo makorwo makihimberia undu kana makorwo makigimarithio. Aciari ao ni mahimbiirie undu uyu na njira nene makiuga ni ta njira ya gucokia rwe mukaro kuona ati unduire wa Gikuyu ni urabatanio kana ni uratabanio. Atore mwandiki witu Jerry wa Ndongo aratariria. Shumiri 70 ni cirikitie kunianwo kuri aciari acio thutha wa kurua kuringana na unduire wa Agikuyu mwena wa Njoro Kaunti-Ini ya Nakuru. Ndenda arumirire unduire wa Mugikuyu tondu ndi Mugikuyu na niguo amenye uria abatie gwika na uria atabatie gwika. Shumiri icio cikoretwo cikiamukira motaro ma mikarire miega kuma kuri athuri a kiama kiganda-ini gia Kahariga mwena wa Njoro kuri athuri a kiama mamathingatĩtie gukorwo na mitugo miega kuringana na motaro maria mamukirite thiku 12 iria makoretwo kiganda-ini kiu. Twi guku ta Gikuyu tene ni undu wa kwenda kuona ciana iria citu cia rume irathie gukinyia miaka iganona ati ni makinya handu ha kurua magakorwo me guku nigetha monane na athuri na maheo mutaratara wa Ugikuyu uria tukoragwo twagiriire ni gukorwo tutarie tondu muthungu ni atuhingicire na agituma tutemehitwa. Oro athuri acio ni muritie Agikuyu handu maruma kugia na urumwe ota tene guku ningi makiuria aria makoretwo makihurana na irua riria rikoretwo rigitabanio ni athuri a kiama kugarurira riciria riu kuona hatire handu kiama kirarua na kanitha. Andu metikire nigetha ciana citu irutwo na icenjie muikarire na makiria muno makiria ituike cia guikara ta uria Mugikuyu wa tene aikaraga na gitio ona wendo. Kiria kina bata muno ni kugia na wendo ona gitio. Ni matarite atumia Agikuyu ona ukugiaga na mahinda ma gutara mwana wa kairetu kuona mihumbire ya matuko turi ni ikoretwo ikirehithwo ni riria makwihumbira na njira makuona ciega cia mwiri na makindi. Ni magerie kutuonia uria mangihota gutucenderia nguo cia atumia ici nguhi na mivuto tondu na ibuku ria Ngai ni riregete uhoro wa atumia gwikira nguo cia rume. Mathina maria twinamo ni maria atumia ni mihumbire atumia tondu ni maregerekania kuonia andu ciero makindi na maundu macio mothe me mwene na mekuria monagirwo. Aciari aria megwikinyitie kwamukira ciana ciao maugite ni akenu ni undu wa itemi ria ithuri a kiama gucokia rwe mukaro na makeranira kumanyita mbaru na njira ya kuhunjia ndeto ciigie mutabaniria wao wa irua ria mwana wa kahi Mugikuyu. Na ni ngucokeria athuri acio ngatho aria mamahuraga gutiri undu mareka
Ngai mbere na turorete Kirinyaga athuri aya marakinya makinya maria mabatie na marumirire oma kuma kirikaniro-ini makacokia andu mukaro. Ngiribotera Muthingi TV njitagwo Njeri wa Ndungu. Anara na gitio kinene gitakiria tukuru tukigira kuria iharo-ini na kogumenyithira ciana cia atumia ashire kegareka na kuo bitikaine cia gikombe kia NGCDF ukore gicigo-ini kia Nyanza ni gicira gikurio gicu ekananira ikurio kire hamwe Nyerari na Jaba kuma kaunti-ini ithathatu akore bitika icira ikurirwo igihanikira kuria kaunti-ini ya Githumo umuthi bitika aigukoro igithakirwo kiharo-ini kia Kenyatta Sports Ground na Moi Stadium kuria makoro magigeria kumatha tigiti wa kuingiria ikereka-ini ria finals. Alafu mshindi wa Nyanza Region Tournament ataenda National Tournament tarehe 21 na tarehe mpaka tarehe 24 Novemba mwaka 2023. 1-0. Haya na rifoti iyo niraikoro gitwikirira gaturumo Gikunjuro gitu ithaa riri tucemania wona ciahenda wega thaa imwe cia hwaini ngoro gikumenyithia mau na mangi maingi na maria andiki aita maragitinda makihanga wethi na mbere gukenerera tabarĩra cia Muthingi TV nie Ngetika Wambui wajao.